Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila-ke. Mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha-ke kulona-ke ikhasi leli-ke wenze nje okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini subscribe nje akubizi imali, kumahhala nje ukhishwe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi phela ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizolobe ngikufakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke ukuze ingakuphuthi lezi ndaba ezinjengamanje ungakucindezela-ke ibhathini usubscribe njengamanje-ke. Udaba kulethele lona-ke namhlanje-ke laphana-ke lithi-ke kunzima-ke laphana-ke eNanda-ke lana-ke lona osesithombeni umnqobi obengukhomanda weqembu lezigelekeqe libizwa nge-West umthombo othembekile obukhona endaweni yesigameko ozibonele ngawawo amehlo uyachaza uthi Mfokantanzi kugasele iqulu lamaphoyisa sisathi siyaqala sibamba inkonzo yomnikelo. Yafike yasixosha sonke abafana ababekhona baphelile izimpamu kuthi bazokwenzani lana akukho mlindelo esho ebebhidliza itende bathi besukuma bamkhipha ebhokisini bamulahla phansi bamshaya. Okuqaphelekile ukuthi ubeboshwe ngozankosi kwigenge yakhe ebihambele umlindelo kukhona ababili abaseshiwe abatholakale nezibhamu ezingekho emthethweni bebesebeboshwa. Umama wakhe bamsusile ekhandleleni kwathi ngeke azilele umbulali kube sekuphuma umyalelo wokuthi kuzomele umndeni umfihle ekuseni ngezikhathi zabo 8. Kuthiwa ibhakede lodumo belikhona leli bhakede lana ncamashi naleli eliphathwa ngubaba umsweli elifana ncamashi eliphathwa ngubaba umsweli uma ecelela abantu abaxakekile usizo. Leli le-West kuthiwa liphuma uma kushone ilunga layo kuthiwa kulokhu bekushube kakhulu ngoba bebevimba amatekisi bethi iteksi ngayinye kumele ishaye u-50 rand kulo-ke leli bhakede. Kunenqwaba yemizi okuvele ukuthi igqekeziwe kwathathwa omabonakude kanye nomakhalekhukhwini kubalwa nesikole okuthiwa kungene izigebengu zafuna amafoni kunane-voice notes ethi kumele umnqobi aphelezelwe abantu abangu-26. Wonke lo 26 uzobulawa nokugcine kungenzekanga ngenxa yobuningi bamaphoyisa abephume enqina agada yonke imizila-ke laphana-ke eNanda-ke nemanye-ke amaloshini-ke asondelene-ke neNanda-ke lapho kubalwa intuzuma-ke noMashu-ke. Mina ngizocela laphana ukuthi ungene ema-comment section-ke ufushe uvo lwakho ukuthi wena-ke ucabangani-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke bese wenze okulungile-ke nje ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini usubscribe nje akubizi imali kumahhala nje ukhishwe nesenti-ke elimnyama-ke leli khona uzokwazi ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizolobe ngifakela zona-ke kulona-ke ikhasi leli-ke kusukela-ke manje.